Istirahat. Giliran SD sekarang kelas 10 ya. 10. Kelas 10 istirahat ya. Ini. Mana? Nih. Nih. Kok sama? Udah tuh lihat tuh. Ya. Teteh. Nih Winnie kek. Nih Winnie. Oh, nasi emang gede habis. Mana lagi? Kok ini mah kayak gini? Apa ini? Saya mau jajan tuh teh Dede. Long duni. Ini mah enggak ngerti.